Yesu nashimwe, amahoro y'umwami Yesu nabe muri mwe. Nongeye kubasuhuza ndetse no kubifuriza umugisha w'Imana. Tugarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice byaho ni igice cya mbere umurongo waho turahera ku wa 17. Reka dutangire dusenga mu izina rya Yesu. Ndagushimiye mwami Yesu, gushimiye ubuntu n'imbabazi udahwema kutugirira. Mweretse bene data bashiki bacu aho bagiye baherereye mu mpande zitandukanye. Kano kanya tugiye kuganira ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo ijambo ryawe ritubere inkomezi, kandi ribe inkomezi y'imitima yacu, ribe umutsima uhaza ubugingo bwacu, kugira ngo umuntu wese uryumvishe yakire kuhoka no gutabarwa. Niko dusenze kandi twize mu izina rya Yesu, amen. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice byaho igice cya mbere umurongo waho wa 17, turasoza n'umurongo wa 19. Haravuze ngo maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe ibyo umutima wawe usabye. Hana aramusubiza ati, umuja wawe mbonere imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda arafungura mu maso he, nihongera guhonga mu imbere ye. Bukeye bazinduka kare mu gitondo, ajya imbere y'Uwiteka, barasenga. Barangije basubira iwabo, basohora urugo rwabo i Rama. Maze Elukana aryamana n'umugore we Hana. Uwiteka aramwibuka. Imana yacu tugirire neza. Ijambo tugiye kuganira ni ijambo rivuga ngo Uwiteka akwibuke. Uwiteka akwibuke muri iki gihe cya none. Urimo Imana y'amahoro, Imana ya Isiraheli ikwibuke, isubize kwifuza k'umutima wawe, ihaze intambwe zawe. Aya magambo dusomye dusanze mu gitabo cya mbere cya Samweli, mu gice cyaho cya mbere duhereye ku murongo waho wa 17, dusanzemo inkuru y'umudamu bita Hana. Hana dusanze ari umugore w'uwo bita Elukana. Dusanzemo rero arimo arasenga, cyari mu gihe cyo gusenga, ariko muri uku gusenga kwe yasenganaga icyo bita umubabaro. Yasenganaga ikintu bita umubabaro n'agahinda gashavuje gakomeye cyane. Ariko uku gusenga kwe asengana umutima utunganiye imbere y'Imana. Nubwo umutambyi Eli yamurebaga, akamurebesha amaso y'umubiri, akagira ngo ni umugore w'injiji ahari ufite gusinda, ariko Bibiliya itubwira yuko Hana yasobanuriye Eli, aramubwira ngo ntabwo umuja wawe nazi imbere y'Imana nasinze. Bene data, hari igihe uhura n'akababaro gakomeye, kugeza ku rwego abantu bakubona nk'aho uri umusazi, kugeza ku rwego abantu bakubona nk'umuntu wacanganyukiwe, kugeza ku rwego abantu bakubona nk'umuntu wataye umutwe. Ariko mu izina rya Yesu turi ku ntego ivuga ngo Imana ikwibuke. Imana ikwibukire mu mirimo yawe, ikwibukire intambwe zawe, yibuke ibyo ukora, yibuke imirimo yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana y'amahoro igire gute? Ikwibuke. Biratubwiye ngo nuko Eli arangije aramubwira ngo genda amahoro, Uwiteka Imana y'Abisirayeli iguhe icyo umutima wawe ugize gute wifuza. Mwene data, Imana ndayigusabiye iguhe icyo umutima wawe ugize gute wifuza ku Mana. Imana ni umutunzi. Biravuze ngo Imana ni umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Uhereye nonaha Imana igutungisha umutima wawe ibyo ugize gute wifuza. Hana nawe asubizanye ikinyabupfura, aravuga ngo umuja wawe mbonera imbabazi z'Imana kuri wowe. Imana irangije iramwumvira, ngo nuko mu maso he haracya, niyongera kugaragaza umubabaro, kuko isengesho rye ryari ryumvishwe n'Imana. Imana itugirire neza cyane. Uyu munsi ndagusabira ngo Imana y'amahoro ikumvire mu masengesho yawe, ikumvire mu kwinginga kwawe. Umaze igihe usenga, umaze igihe winginga, umaze igihe usaba Imana, ariko mu izina rya Yesu muzaniye ubutumwa buvuga ngo Imana irakwibutse.
ije kukwibukira mu masengesho, ije kukwibukira mu mirimo yawe, ije kukwibukira mu bikorwa byawe. Imana y'amahoro ije kukwibuka mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Imana ikwibuke. Bibiliya iratubwiye ngo Imana ikwibuke, nawe Imana ikwibukire mu mirimo yawe n'ibikorwa byawe bya buri munsi. Uburyo ki ufasha abantu, uburyo ki ufasha abatagira kirengera, gutabara kwawe ngemu zawe ugemurira abatagira bagemurira, gutabara kwawe utabara abatagira gitabara. Imana ikwibuke, isubize umutima wawe ibyo usaba Imana mu izina rya Yesu. Bibiliya iratubwiye ngo nuko bukeye mu gitondo bajya imbere y'Uwiteka ngo barasenga. Bamaze gusenga barahaguruka baragenda ngo basubira mu rugo rwabo i Rama. Ngo bamaze gusohora mu rugo rwabo i Rama, Bibiliya iratubwiye ngo nuko Elukana ajyamana n'umugore we Hana, ngo nuko Imana irangije iramwibuka. Imana itugirire neza. Ndahamya neza ko udafite amarira ari ku rwego nka Yohana yarize, ariko ayo urimo kurira ayo ariyo yose, Imana yo mu ijuru igire gute? Ikwibuke. Imana yibutse Hana ikamuhuruza. Imana yibutse Aburahamu na Sara bageze mu myaka 100, undi ari muri 90, yabibutse ikabaha Isaka. Nawe Imana ikire gute? Ikwibuke. Musabiye Imana ngo ikwibuke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana yibutse Rusi n'uburyo ki yanambye kuri Naome, nyamara mukazana we mukuru bita Orupa amaze kumusiga. Rusi yarangiza akanama kuri Naome bakagendana, ikamwibuka ikamuremera uwo kubana nawe. Nukuri ko yamwibutse, nawe abariko Imana ikwibuka mu izina rya Yesu. Imana yibutse Abayuda ubwo Esiteri yajyaga imbere y'umwami, ndetse umwami atamutunze inkoni, yarangiza akagenda akabonera umugisha. Imana ikibuka Abisiraheli. Nawe Imana igire gute? Ikwibuke mu izina rya Yesu. Yibutse Abayuda, nawe ikwibuke, niko ngusabiye. Bibiliya ivuga ngo iki mu gitabo cya Esiteri ibice 9 umurongo wa 1? Biravuga ngo mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byenda kugira ngo bisozwe, ngo abanzi b'Abayuda bakabagiraho ububasha. Ngo birahinduka ngo Abayuda bari bo bagira ububasha ku banzi babo. Bivuze ngo Imana yarabibutse ibyendaga kubagiraho ububasha, basigara babifiteho ububasha. Ndagusabiye ngo Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Imana ikwibukire mu buzima utuyemo, ikwibukire aho utuye, ikwibukire aho ubaye mu buzima bwawe. Imana ikwibukire, gutabare mu marira wahoragurira, mu ntambara wahoranaga nazo, mu ngorane wahoranaga nazo. Imana igire gute? Imana ikwibukire. Musabiye ngo Imana ikwibuke. Ikwibuke iryo jambo Imana ari maye ngo mugezeho, ivuga ngo uyu mwaka muri aya mezi, muri ibi bihe, Imana ije kwibuka abantu bayo, kandi ije kwibuka ibatabara. Habwa umugisha n'Imana. Iryo ni ijambo ry'ubuhanuzi twari turi kumwe dusangira hano kuri channel y'Isarura 12 TV. Habwa umugisha n'Imana. Wowe mwene data uneza amatwi, wowe uri hirya no hino, wari ufite imibabaro n'ibibazo bitandukanye, ndagusabiye ngo Imana igire gute? Ikwibuke. Iri jambo ukiryumva wumve yuko Imana igiye kukwibukira muri iri jambo. Yibutse Hana na Elukana, ikaba umwana w'umuhungu bita Samweli. Nawe ikwibuke mu izina rya Kristo Yesu. Iguhe Samweli mu buzima bwawe, iguhe Samweli mu mibereho yawe. Ushobora kuba udafite ikibazo wenda cy'urubyaro, cyangwa se udafite ikibazo cy'ingorane runaka, ariko ingorane ufite Imana izikwibukiremo, ikurengere mu izina rya Kristo Yesu. Rero tusoreje ahanga, tuzasubira, ariko mvuga ngo Imana ikwibuke. Habwa umugisha n'Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndasenze kugira ngo wibuke mwene data wari ufite ibibazo, yari afite ingorane, yari afite ingorane zikomeye, atagira kirengera, ariko ndasenze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uko wibutse Hana, ukibuka Elukana, warangiza ukabaha umwana w'umuhungu, aba ari nako uwibuka mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Uko wibutse nyina wa Samusoni ndetse na se wa Samusoni, ukabaha umwana w'umuhungu w'umunazire, aba ariko wibuka n'uyu nguyu unegeye amatwi. Niko nsabye nize mu izina rya Yesu umucunguzi wacu. Amen.